The body of a young woman was recovered under mysterious circumstances from her boyfriend's residence in Bankumari on Sunday night, sparking allegation of foul play. The deceased has been identified as Samoni Debbarma, a resident of NIT Naran Village, and the accused boyfriend Ajoy Debbarma is the resident of Bankumari Jampuijala. According to local sources, Samoni Debbarma had been living at the residence of her longtime boyfriend Ajoy Debbarma for the past 3 months in Bankumari. Following the news of her sudden demise on Sunday night, her family rushed to the spot. The family has leveled grave allegations against Ajoy, claiming that he forced her to consume poison before dangling her to stage like she took her own life. Acting swiftly, a team from the Jampuijala police station reached the spot before the family's arrival. Authorities detained Ajoy Debbarma and transported him to the station for questioning. Samoni tabung kapo ni sau ngangka seng tu thuyaku han besarok dugano dugani phayasak thuyabla ngangka an besarok dugano phayangka ang besana saka ni manai tamda ni thakapo thuykapo turi samani tombok sai thangan besabo ngangka tamani am tayengkha ngka seng tabuk thanaya jagawo Bankumari wa pho ni manai tabo ngka ni manai sangang hai tongpho seng borwe basa thanai ni ngangki kwang gari nai phajata nge oro sung ketisim sung nuk phayu busara busure sung kun phanu nuk phaya apurke tala se thangapo thanawa osala nota bus phajata mne bagai bihing nom hai khagena sung saime ta buda bukha mana khatam da ning kha sung saime ya bo sung busanyo boduk phaya ketisimi khaisak nuk phayu rukutu bai Aike rogo pura kok bang mar roto aike rogo bai no ta bangla ya boto sungbo saime ya banglai mani ro tongna baga da hai rogna sungbo saime ya an basabu anu kol khaya bumo bufano boro kol khai sana ba babu nor hwa chamang ke bosan bathar kam hasana busanyo botharo pura bithu bahai bithi bahai bokhoro doman bithi bokhok to sunga bo horo to kuno sung saimaliya bom hai kan nok phai nin busajak da anang banya zakala nang banya zu bai bus bini buma bukha ka krija gere bufa tongo obreni asa song kojona bini obreni ketam khorok beri tongo khorok broi beri mang sala mang ni kai jegeu ni oro tong phaigra kha orang tong phai pu ang khnaya ko miya mo hai ko thanang se tabo oro sopayu saime yang bo o nogo khorok busuk tong o nogo khorok busuk tong sung saime ya abo saime ya or ke guardian khri da sala ne gere pu bo ma bu gere bu pha bu gere oro pura khorok ne di tongo jaga o chala ka Samoni sa punya macam tu cawa, macam kayak kena saja ke mabuk aja satu ni tu cawa, macam punya tu cawa, apa sih lihat ini? Sabu sa abo ka sabu sa Sengaja tangga jokon sengaja mani bo be malah ye bo, hanya masuk kau nyote pasal kau nyam tu ke sawo. Ini para ka boro Naran para nanti. ke or ka bai ke sopai meni bo Bos, setelah bayar hamzah ke tu, enggak hamzah mani
4-5 বছর হাইরো কাখনা এ হাইমানি গতি মাস রো কাখনা তা এ হাইবেন থামো ফাইলা সুমু সুমু গাম ত্রঙ্গান হেনে সাইমেটা Kada kaja kemne. কাইজে গেখো পড়িন তমু Boklas pori. পড়া পাইজে এমনে খে বিএড পাইজে গতাবো এসএসসি নি एग्जाम রি পরীক্ষা পাস হইজা Borok busuk bosor hamdak laimen balok. হামদা লাইমেন নি 4-5 বছর হাইরো কাখনা Mia kocharo khobor maka mono thike. ইয়া সুন খবর মামা খে হনি বার্তাও খবর মাখা গেনাও থুংরো সবাইয়া দুইটাও আপরে বুঝাইছে করে বুঝাই করে যা আপরু সারসংতে বনতলা হঙ্গ পুলিশ স্টেশন গার আন কুই হঙ্গাঙ্গে সাইজুং ন খাইজি যা ইয়াং তাই পুলিশ রক্তাই কো Busanya ketam ni bagi polis telang. আমন ছাইমিয়া তা দাম নিবা গেতলা ববি কে ধুইও কা বারা স্টলে নামলে Bindus man kiri kebetangi kah? বিন্দুস করে গে বতাঙ্গে খানা নামবা Bindus kiri saya mau kah ya ble. কো থাবে মিডিয়া বন বুথা কেনা হাই মাতো The police have registered a case and initiated a thorough investigation. Officials stated that the exact cause of demise and the sequence of events leading to the tragedy will only be conclusively established after the post-mortem examination report is received. Pure Report, Chini Khorang.